Mai ka kwai na cha Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chun rei nei la mai chun riu deri asai June tarik pungu kum singnai na chui na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call Tamenglong July tarik badai Tamenglong tong civil society organization nun rei governor of Manipur the Rajvavan in Falkau July tarik badai nung ariuna memorandum tilaw kan the memorandum kau tai Tamenglong le taw siam blog khang NFSC nap sam back blog April le May kum singnai ni chui na pung tong nai ba mai khani ta mai blog tong April May khani August bu tong backlog nai ba mi hai zau kai launa zang pungu lung khau nap sam insan pat khang ultimatum tilaw kan ni memorandum kau tai district administration Tamenglong khau zang ru na pung deadline tilaw na backlog nai me kwai tai insan pat khang ultimatum tilaw tongi tiki deputy commissioner re mi tan tai tan gong tanglaw makkani tuna hilaw kani lungsi menun khang tipat my food security provisions tai beneficiaries nun khang gong tang mak na bamthi tuna hi kani kumna gong dani mekan khau NFSC tong beneficiaries koi khau inchup na inzan tanglaw khang zang hoi kani memorandum khau tai northeastern region power system improvement project bang khau Tamenglong 132/33 kV substation project in Railong khau tan ba mi hai ka gan khau loi law mak na ba mai ji hai ni zau kai law khang sa kani NERP SIP tai Power Grid Corporation of India Limited re tan khang March tari khat kum singnai na rut na tachat khatai project ta tilaw kan tongi in Railong Power Substation project ta September kum singnai na chui khau loi khang sulaw tongi tiki ta loi khang sulaw my date khau tai re tingkom pangu hainian kai bam thi power substation ka gan khau loi law ngamak me hai re Tamenglong me goi ka daisna incham na nun health services business offices khadni bai mai ka ge nai me tan goi ka biu bam thi katuan na tan loi law khang inspection tat na jang hoi bam sini ta loi law mak me hai ri Tamenglong tong socio economic development khau hai ka biu bam thi tuna memorandum khata hi kane inbu na Tamenglong tong CSO leaders nun roi Manipur tong governor Ajay Kumar Vala ta ariu kan mekan khotai bai me point nun kaphian kani CSO leaders nun tai re ziliang rong inpui nam chingphai khau lungba mai nun chuang ram khau German road or Tiger road tan kan ba mai ti hai nu ni mak mai indaw lo kani rani gai di liu memorial museum khani model village lungkau khau tani mai tai katum na ka haulau khani governor khau parira lo kani tuna RNCM Tamenglong longren tong chairman re ti thai kani governor ta ariu na parira kan mi khautai orange festival hai asai kum ngai dat khang NF railway khongsang khori Guwahati hai tat ka hau laudat khang MSRTC tong MST bus tai Tamenglong to infal tat ba mai in thak ba mai hai tat laudat khang khani ziliang rong inpui naga areas kau kuki mai nam alat mi thia khau gonglong bam gai mai ti hai inthuk na zawgut lau khani governor khau zangwai lau kani tuna ti thai kani July tarik padai kum singnai ni chui na pung khau governor of Manipur Ajay Kumar Vala ta ariu kan mai CSO representatives khau tai Rongmei naga council Manipur Lengmei naga council Manipur Jmei naga council Manipur Inpui naga union chairman and secretaries association Tamenglong village authority chairman council Tamenglong Tausem Tamai khani joint tribe women association tong leaders nun kasaw kani kumna kani wai memorandum khau tai ni sign suna governor khang tikan tonge Infal July tarik padai Manipur Chief Secretary Prasan Kumar Singh Ray July tarik padai khau Prime Minister Narendra Modi Manipur gongni metong official confirmation gong magi itna chamla mi khau sa indaw kane Chief Secretary tai Hotel Infal khau chamla minun Ray PM Modi gong khang sabo melam khau sa inthal law khang lathan kan megan khau sa indaw kan jongi Tamenglong July tarik padai Riangpang Power Substation khau transformer po kan metang Infal thang re transformer ka than dawla nai phungwang kan metai July tarik padai nung install siloi da te to na electric department tong chamri ti thai kane kumna transformer ka than tai asai July tarik pungu nung charging su zing lana ting zin khwang pongu zang khau mai in padat zau pani the to na ti thai kane mi lung khau mi tuang nai dak electric wang mak mai lung khau ting riu in thak mak na riu ba mi zang re riang pang khau ri Tamenglong tuang 33/11 kV line sway mai nai mai mak mai in tuan Tamenglong tuang lineman nun check su tat moi pani to na ti thai kane electric wang mak mai riman sai wai khang kuk mai ti lau kan me khau Tamenglong electric department bek thang rate luk hap mai in that way Infal July tarik padai joint security forces re bansin phainai na kathum IEDs khani grenades nim in phangai kan the Noni July tarik padai Rongmei Baptist Churches Council Longmai John Tong Multi-Purpose Building July tarik padai nung khum si Part 3 Noni District khau Reverend Dr. Rathai Pauriap Mai General Secretary RBCC Re Ragwang Zan khau katgut law na inaugurate silaw kan thi Multi-Purpose Building Integration Program khau tai RBCC John Sanai tong leaders nun CSO leaders khani church leaders azuk roi gwang ka zaw law kani RBCC bang khau John Sanai nai milung khau tai Longmai John hai Rokungliu pan mai regional secretary suna zaw sin bam jongi kumna Longmai John bang khau Church Street na padai nai ba me Thai lau nuwe RBCC Longmai John tong Multi-Purpose Building tan khang ram tai khumzi Part 3 tong rampau SK
tunzi nangri donate sulaw tuange Infal July tarik badai puam azu renu ni mak mai indaw bam sini Indo Myanmar border fencing hai inthak magna tatkai ba me Infal July tarik badai zangru lungkhau Manipur traffic police ri gari sin mai nun khawre dangka lagru fine sunat la taw tang kan the New Delhi July tarik badai Indian origin in samna kanai NASA jet propulsion lab khau internship tatkai khang selection in phang kan the Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik pung kum sing nai ni chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting zin sing ba ang ting rai na ye dui luang bu tarik chiru kum sing nai ni chui na pungu lau chuan kalan ting zin sing ba ang ting rai na ye Mai ka huay na king in chay na king lau makhangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tunrui tuan ku mai indaw dari asai khang tu hay khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khwang ru makhai kai mekan rui king in sam the lock hall tuan ku thay